Салам бардыңыздарга, урматтуу катталуучулар. Мен Омат 2 катарындамын. Оптом бамбук шымдардын басы менен тааныштырабыз. Айта бериңиз. Мен япырышым. Турциябы? Жок. Пекин, э? Нонс Пекин. Оптом 400 сомдон. Ноларын 340-тан оптовыйсы. А нолар 350-тан. Буларын 260-тан. Ооба, стандарт. Как подростковый кетет, нолары 260-тан. Нолары 260. Для 350 оптом. беременных Для начос, беременных, да, начос. И размер 28-дан 36-га чейин 750-тан. Буягы мына нолар оригинал. 700, нолар 700-дан, драповыйлар бар. Начос, корейскийлар бар нолар. Балары 330-дан, нолары 700. Нолар без начос. 3 размер 250, 270, 300. 5. Эң каттасы 5. Анан буягы без начос. Нолар без начос. Шул без начос шымдар канча? 250, 300 ар кандай. Нолары детский. Детский 320-дан оптом. 320. 350. Анан булар без начос бардыгы 250-тан азыр. 350. Летный. Нолар Түркия оптовый 650-тан. Пекин 400. Ноларды 300-дан берабыз. Нам нолар 250, 270, 300 деген. Вельвет и без начоса. Этот черный цвет. И драповыйлар. Полуначос 600-дан. Начосом 700-дан. Буяга корейскийлар 700-дан бар. Амписы шымдар 350-тан оптовыйсы. Мына ар кандай түрү бар. Без начоса? Начос? Начос бар. Канча дедиңиз? 350-тан оптовыйсы. Нарконо кожасы барлар 400-дан. Лосиналар 380, 350, 150, 250, 75 сом. И детский. Термоколготкилер? Термоколготки нолар 300 сом, 300 сом, 300 сом. Шаде колготкилар 100 сомдан. 150 сом, но вишнялар 115-тан. 250 сом экен. 240, 220, 200, 210 мальчиковый шымдар. Шымдын ичинен кие турган. 260, 230-дан девочка. 600, 650. Пуговицалар. Замоктор бардыгы эле ушундай. Замоктор 600. Тиги молодежьдер 500. Кайсы? Буларбы? 500-дан, э? Оптовый ценасы. Эң акыркы басы. Капюшоным канча? 500 капюшон, без капюшон. 500. Жилеттер канча? 450. 450. Начос колготкилер 500-дөн. Кайсылар 180? Ну, кайсы? Бордович? 240. 74. Кайсылар 90? 16. Кайсылар 100? 100-дөн. Омат 2 ряда. Оптом. Булар 270. Буларчы? Кайсы? Бул 120-дан экен. Onlar 280. Булар, э? 280. Булар канча дедиң? 270. 270. Пальмый көйнөктөр барбы, жокпу? Новогодний. Канча булар? 500.
Kurtkalar qancha? 400, Astrovka 380. Bunlardan 380. Ya bambuk komplektlardagi 380 ekan. Ma bambuk xalatlarda ko'rgizim. Ko'ramiz. Kapşon менен qancha? Капюшон менен бамбук начос. Начос qancha? Ооба, ичи начос. Чоңу жок. Yo'q ekan. 550 сомдон. Чоңдор бары жокпу? 48'den 54 чейин размер. 48. Чоңу бар. Чоңу мына жакалы кетет, 3 размер болот. 52, 56, 3 размер, расцветка размер. Бардык түрлөрү бар, размерлери бар, расцветкалары бар. 500 qancha dediniz? Неме? Мынабы 550 сом капюшону бар. Жакалы чоң размер кетет, бул 650 сом. Bular rasvetkалары бар? Расветкалары. Мына капюшон халаттар qancha? Капюшон мехи бар, ол Өзбекстандыкы, размер 750 сом, асты үстү менен вилю. Мына спортивный стилдеги. Бул бамбук, тонкий бамбук, асты үстү менен 650 сомдон. Расветкалар бар екен, Расцветкалары бар, размерлери бар, пачкада 4төн болот. Линияда 4төн. Линияда 4 элек. Мына халатчы көрөм. Бул халат Өзбекстан велюру болот, расцветкалары бар, великан размер. 4 размер. Басы. Басы qancha ошо көрөм? Неме 600 сом. Оптон басы 600 сом. Розовый халат. Бул мех, İçi meh. жок. Жакасы мех коюлган, асты үстү менен 700 сом. 700 сом. Мына жалтырактары менен qancha? Бул жалтырактар 700 сомдон, асты үстү менен двойкалар. Расцветка размерлери бар. Бамбук водолазка qancha? Ал 350 сом. Чоңдору барбы ошолордун? Ол без размер. Размер. Размери жок. Мына халаттар. Бордовый, кара. Булар немеден 650 сомдон. 650, а? Бардыгы эле. Бардыгы ошо үстүңкү биринчи катар полный 650 сомдон. Dior qancha? Диорлор асты үстү менен 700 сомдон. Новинкалар. Новинкалар бар? 700. Размерлери бар. Бул халаттар? Халатты баягы начостон. Жанагы начостан. Чоң размер начос. Булар qanchadan? 650 сомдон. 650 сомдон экен. Расцветкалар бар, размерлер бар. Булар да 650? Розовый, серый, шоколадный цвет. Двойкалар. 650. Новинка халаттар барбы? Булар бардыгы новинкалар. 650? 650. Булар да ошондой? Урматтуу каттаучулар, заказ берсеңиздер, алып жөнөтөм. Кыргызстандын түштүк регионуна, бардык региондоруна жөнөтөбүз. Заказ бериңиздер, каналга катталыңыздар. $550, $650 бул кызда дагы халаттар. Новинка халаттар барбы? Полный буквально. Велюр бу, бамбук бу? Велюр. Велюр. Канча балары? Мыналар 750'den başka. Mınalar 600'den. 750'den bular. Mınalar 900'den. Ananki mınalar 900. Турция бул. Yok Taşkent. Ташкент. Mınalardan 700'den.
Mına model geldi, жаңы модель. Kulakları 700. 700. Art var. Размерлері бар, иә? Размер 4 болады. Бұл бойытсалы халат қанша? Бұлар 850. Бамбук халат қанша? Мына бамбуктар 550. Мыналардағы Ого. 550 бамбуктар. Мыналарда бамбук, ә? Шынымен 600-ден дейді, шынымен 600. Мұны халаттарды көрсеткілечі. Жақас. Шынымен бе? 600. Жилеттерчі бамбук көрсеткілечі. Жилеткалар 400 бамбук. 700, ә? 700 сом. Бұлардағы 700. Заказ беріңіздер. Жөнөтөбүз. Группаға фотоларын таштайын бардым халаттардың.